Dobar dan, dobrodošli u ZOA podcast. Tema današnjeg podcasta digitalizacija u beauty industriji. Danas je sa nama Eugen Gec, naš dragi gost kojeg poznajemo iz prethodnih emisija. Dobar dan Eugen, hvala ti što si ponovno odvojio malo vremena za našu emisiju i što imaš tu želju prenijeti svoja znanja na nas i na naše pratitelje. Veselim se današnjem druženju i dobro nam došao. Dobar dan i tebi, Laura, i svim ostalima gledateljima. Meni je drago da se opet vidimo zajedno i da možemo pogledati šta bi bilo dobro koristiti zato da bi se poboljšalo poslovanje u salonu. Odlično. Bit će nam drago čuti tvoje savjete za salone. Današnja tema digitalizacija je u kozmetičkim salonima. Znamo da je kozmetička industrija još uvijek u nekim samim začecima digitalizacije. Čak što više prema nekim izvorima, industrija ljepote zadnja je velika industrija na globalnom nivou koja je slabo ili nikako digitalizirana. Što je za tebe digitalizacija i kako ti vidiš digitalizaciju i njezinu primjenu u poslovanju salona? Ja vidim digitalizaciju kao nešto što je danas nužno, nešto što moramo i pratiti i raditi, koristiti, znači da bi mogli ne samo održavati naš posao kao takav, nego da bi ga mogli razvijati, da bi mogli nadograditi sve ono što smo već napravili i da bi mogli čak i našim klijentima zapravo olakšati put do naših usluga i tako bi postigli veće zadovoljstvo do svih i do naših klijenata, do naših zaposlenika i na kraju krajeva i do poslovanja, znači i menadžmenta. Svi smo svjesni dobrobiti koje digitalizacija dovodi u poslovanje. I oni koji su digitalizirani i oni koji još uvijek nisu. Slažu se u tome da upravo digitalizacija donosi prednosti za poslovanje. Međutim, mi se u našem poslu često susrećemo sa otporom prema toj digitalizaciji. Ne zato što vlasnici salona misle da digitalizacija nije korisna, već obično zato što se taj korak odgađa za neka kasnija vremena, jer danas nije pravi trenutak. Ili pak vlasnici misle da to njima ne treba. I sada, zanima me kakvo je tvoje iskustvo s trendom digitalizacije u industriji? Moje iskustvo je da sve više njih koristi digitalizaciju, jer kad imamo jedanput telefon u ruci, onda se zna o čemu se radi. Znači da možemo ogromno nekih stvari koristiti koje prije nismo i čak i brzo naviknemo na njih. I tako i naši klijenti naviknu na neke stvari i onda lakše ih možemo mi privući ukoliko imamo pravilno izgrađenu strukturu, odnosno sistem kojeg možemo koristiti. Recimo, mi jako dobro sa našim kozmetičarima pripremamo te stvari i jako dobro im pojasnimo zašto i kako to koristiti, jer smo uvijek pored njih kada se takve stvari koriste. Svakako mi nismo recimo stručnjaci iz IT-a, ali zato poznajemo struku, poznajemo kako ta stvar funkcionira kod onih koji to gledaju, odnosno čitaju, odnosno koriste, i to je ono što je zapravo se stvara neki zajednički interes za svih koje stvara dobro svima. Uočavamo da industrija poznaje korištenje društvenih mreža. Svi su prisutni na Instagramu, često i na Facebooku. I taj iskorak u digitalizaciji je uglavnom u ovom kontekstu napravljen. Kako saloni najbolje mogu iskoristiti svoju prisutnost u digitalizaciji? I kako se taj oblik digitalizacije može povezati sa ostalim sferama poslovanja? Najprije ja mislim da bi morali razumjeti to strukturu kako se u salonima koristi i nakon toga ja mislim da ću, kada ću sada pojasniti kako ta struktura je izgrađena i kako se ona upotrebljava u salonima, mislim da ću i puno lakše odgovoriti na to pitanje. Mi tu koristimo u početku troje stvari. To je klasični marketing koji se koristi već u salonima,
Klasični marketing mi gledamo kao marketing koji je u klasičnom obliku koji se koristio prije 10, 15, 20 godina i više, ali ta oblika marketinga i danas može se koristiti, posebno ako je dobro složena sa recimo digitalnim marketingom. Kada mi to dobro složimo, mi to zovemo napredni marketing. Da koristimo znači i klasične metode i napredne metode i to smo nazvali napredni marketing zbog toga jer klasične metode još uvijek nisu umrle, kako bi se reklo. Neki procesi se više ne odvijaju, ali sada se je pokazalo da recimo neke stvari bi se moglo dodatno koristiti. Sada je dobro, recimo posebno kada se radi promocije, različite evente ili prezentacije i tako dalje, da se koristi kartice, one dopisnice, da se koristi iz tog razloga, može biti sa slikom vašeg salona, može biti sa slikama vaših recimo zaposlenika i tako dalje, ali to se šalje zbog toga da se može pozvati svoje klijente, znači na neku aktivnost koja se događa u salonu, jer djeluje više osobno. Digitalni marketing djeluje u nekoj osnovi i osobno, ali nikada ne toliko kao što je klasična stvar. Jer klasičnu stvar možemo napisati rukom i djeluje sasvim drugačije. Druga stvar koja se još ne koristi tu kod nas je recimo da se ima fizičke časopise, interne fizičke časopise koje može se slati vašim klijentima recimo na kućnu adresu i da oni mogu to prečitati, pogledati doma u nekom klasičnom obliku, jer oni vas znaju i oni u salon dolaze točno zbog vas, znači zbog vašeg salona, zbog zaposlenika, zbog načina rada, načina komuniciranja i tako dalje. I njima se jako sviđa ako nešto dobiju što djeluje više osobno, da nije općenito previše. I onda imamo još tu jednu stvar koju smo primijetili da se u marketingu može jako dobro koristiti, to je co-marketing. Co-marketing se može koristiti na različite načine. Možete se povezati recimo sa drugim djelatnostima koje vam mogu vama pridonijeti nove klijente i svakako koje mogu pridobiti i nadograditi određene klijente, znači već opstojeće klijente. Taj co-marketing je jako koristan. Zamislite si samo ako se poveže jedan frizer i jedan kozmetičar, ne? Tu se može jako puno napraviti, jer onaj može slati usluge kod određenog kozmetičara i obrnuto, da kozmetičar šalje nekog klijenta frizeru. Tu mora biti na jednoj strani veliko povjerenje, ali na drugoj je ta velika prednost to da je puno lakše ljude recimo privući, jer ja ako idem kod moje kozmetičarke ili kod mog frizera, idem zato jer vjerujem u njega. Inače ne bi išao kod njega. I ako on meni nešto preporuči, vjerujem u to da neće mene nekako dovesti okolo nečeg, ne? Nego da će to biti konkretno, da će to biti realno. Sada, kako se to napravi, to se mogu kozmetičari naučiti na našim seminarima, odnosno tečajima, i tu mogu dobiti više informacija oko toga. Slažem se da je snaga preporuke osobe od povjerenja u nama onaj okidač da unaprijed stvorimo povjerenje prema rezultatu te preporuke. Isti ili još jači efekt postiže se kada klijent preporuči svoj salon primjerice svojim prijateljima. Koji su još kanali u marketingu pokazani kao korisni i efikasni? Na drugoj strani imamo sasvim druge stvari koje su više vezane na offline i online marketing. Znači offline marketing je vezan pretežno na ono što smo već govorili, mislim da u prvom dijelu, u prvom tom našem susretu zapravo, govorili smo o offline marketingu koji se navezuje na već opstojeće klijente u salonima. Mi možemo njih nadograditi, to je vrlo važno, jer ako tih klijenata ne nadogradimo,
onda oni ostaju uvijek isti klijenti koji dolazi na jedne te iste usluge. Mi ne moramo napredovati i on kao klijent možda čak i ne zna da imamo i druge usluge koje bi možda njemu koristile i zato ga moramo nekako na to navući, ako mogu tako reći, navući, nekako mu moramo preporučiti, vidjeti zapravo što mu tu najviše treba. Tu je jako važno kako se s njim skomunicira te stvari. Mi kažemo uvijek u salonima ovako, nikada ne smijemo ljude ostaviti da odu iz salona bez da smo ih naručili na dodatnu uslugu, odnosno na novu uslugu, i da mu ne ponudimo proizvode za kućnu upotrebu. Jer onda ostajemo na istome, nismo napravili ništa. Onda je tu isto online marketing koji nam jako pomaže. Online marketing danas omogućuje ogromne stvari, posebno pridobiti potencijalne klijente koji nas još ne poznaju. Znači, koje smo kod njih nepoznati i daje nam mogućnosti da ih privučemo na one usluge koje su za njih korisne. Sada, zašto bi se oni za nas odlučili? Iz jednostavnog razloga jer vide u tome neku korist, ali tu korist moramo mi znati na pravilan način koristiti, znači potrebiti, da bi njima predstavili koje su prednosti našeg salona, u čemu smo mi drugačiji od ostalih, u čemu su naše usluge drugačije od sličnih, recimo, i posebno ako smo specijalizirani da možemo predstaviti potencijalnim klijentima našu specijalizaciju, jer znamo da specijalizacija nam pomaže oko toga da možemo online marketing jako dobro koristiti za primjerno pozicioniranje na tržištu. Što bolje smo pozicionirani na tržištu i što više smo specijalizirani u jednu uslugu, to ne znači da ostalih ne radimo u salonu, nego specijaliziranu uslugu uvijek ispostavimo online, jedno, ne više njih, jer ako ne su klijenti zbunjeni. Zamislite si da danas predstavljamo recimo njegu lica, sutra njegu tijela, onda anticelulitni program, onda predstavljamo pedikuru, onda manikuru, onda obrve, onda trepavice, onda tako dalje. Onaj koji to gleda bi rekao, pa dobro, ovi sve rade, ali u čemu su oni dobri, najbolji, ne? Ako bi ja trebao stručnjaka recimo iz pedikure ili iz njege lica, ako ja vidim da neko radi sve, teško ću ja njega prihvatiti kao stručnjaka. On je stručnjak u općenitom pogledu struke, ali specijaliziran u jednoj konkretnoj uslugi znači dobivati što više znanja iz pojedinog područja koje se može dobro koristiti zato da obuhvatimo što širi krug potencijalnih klijenata. I tu nam digitalizacija jako, jako puno pomaže, ne? Znači, ako se opredijelimo na to, preko online marketinga možemo jako dobro pridobiti nove klijente. I kao što smo prije rekli, imamo i udruženi ili co-marketing, pomažemo si jedni drugima da preporučujemo, budi si preko različitih bonusa ili preko kupona ili preko drugih kanala koje nam koriste zato da bi što lakše klijente pomogli si, kako bi se reklo, budi si u pridobivanju nekih koristi ili pridobivanju nekih informacija. Recimo, u nekim salonima rade čak ovako da svoje novine koje naprave, oni daju čak nekima u frizerske salone, čak daju možda u pizzerije, čak daju ne znam gdje sve svoje informacije, kako bi ljudi to pogledali za to vrijeme, ako imaju vremena, da si pogledaju i da mogu iskoristiti to što mogu odmah napraviti preko online mreže. To znači, ako na tom časopisu imaju posebnu QR kodu na koju se mogu prijaviti za određenu uslugu koju su tamo primijetili i mogu dobiti neke bolje uslove u salonu, svakako ako je to oduzeo iz tog časopisa, recimo. To dajem kao primjer između klasičnog i digitalnog marketinga, ne?
Znači to bi bila ta stvar koje zapravo mi koristimo na neki način salonima, učimo salone, učimo voditelje salona kako to širiti svoju mrežu, kako širiti svoje potencijale sa specijalizacijom. Žao mi je, ali moram ispostavljati tu specijalizaciju, jer svi saloni koji su specijalizirani, oni rade najveći profit, to moram reći. Najveći profit stvaraju oni. I tek na kraju su oni koji rade svi sve. Zato sam to napomenuo. Zato je to toliko važno. Specijaliziramo se za jednu stvar, to ne znači da ne radimo ostalih stvari, ali kad klijent ulazi u naš salon, možemo ga privući još na dodatne usluge koje se koristi. Ali preko digitalizacije uvijek ispostavljamo isključivo jednu stvar. Mogu li današnji saloni opstati ako nastave primjenjivati tradicionalne metode poslovanja? I što misliš, mogu li nastaviti po starom, odričući se digitalizacije? Digitalizacija kao takva je za nas nužna, mi ne možemo se toga odreći, jer jednostavno to ne ide, to je današnji način života, današnji način rada, to je naša obaveza i tu nemamo druge opcije nego se s time suočiti. Što prije to napravimo, što više naučimo, to više možemo pridobiti. I šta se dogodi? Ne treba sada da mi znamo, ne znam, mi nismo stručnjaki iz poznavanja računara, recimo digitalizacije i tako dalje, ali moramo biti stručnjaci u salonima da znamo barem delegirati one ljude koji to rade s time. Ne? Znači, ako neko odluči se raditi sa nekom agencijom, nije to loše. Mislim, dobro je to da se s njima, da nađu zajednički put, ali vrlo je važno da zna kako on delegirati tu agenciju zato da budu na kraju bili rezultati dobri. Jer morate znati da ljudi koji rade u agenciji nisu svi specijalizirani za kozmetičko područje. To je specifična stvar. I ako neko kaže vi napravite oglase, mi ćemo objaviti. To je najmanja stvar za objaviti. Potrebno je napraviti dobre oglase, ne? Ali ako neko nije iz te struke, teško će napraviti te oglase. Jer mora poznati strukturu svega toga da može pravilno to ispostaviti. Jer rekli smo prije, mi prodajemo koristi i prednosti, mi ne prodajemo karakteristike proizvoda. I ako mi ulazimo na digitalni marketing sa karakteristikama proizvoda, zatvorili smo si put. I to često ljudi rade, recimo, ne? Ili oni koji rade sami. To je jedna stvar. Druga stvar, što se sada primjećuje sve češće, to su pojedinci koji prate neke stvari kako se radi u Americi, kako se radi u nekim zemljama i onda to oni kopiraju i sada ćemo mi staviti to na hrvatsko tržište. To sam više, kao što je to kod nas tu u Sloveniji, više sam primijetio to kod vas u Hrvatskoj. To ćemo staviti na tržište i to će onda ljudi tražiti. I onda njima daju neke upute koji nemaju veze sa poslovanjem u našem kontekstu. Zašto? Mi moramo razumjeti da mi nismo napredni u tom kontekstu. Napredni u poslovanju i napredni u poznavanju poduzetničkog načina poslovanja. I druge zemlje, zapadne zemlje, oni to koriste, mislim, oni su napredni već od nekad, oni neprekidno uče, za njih je znanje svetinja. Za nas, kod nas nije tako, mi još uvijek smatramo da su ručne spretnosti, kako se kaže, da je sve to što radimo s rukama u salonu najbogatija stvar što može biti. Ona je osnovna stvar, ali mi ne možemo to koristiti ako ne znamo tu osnovnu stvar prodati. Mi moramo koristiti zato marketing i digitalni marketing da nam pomaže oko toga da možemo to pravilno plasirati na tržište. Prema tvojim iskustvima, koliko se može povećati promet salona korištenjem digitalnih alata? Jako puno. Iz tog razloga jer ljudi, vidite da svi imamo telefone neprekidno kod sebe. Danas posao radi to. Ne?
I ako želimo biti na tržištu poznati, moramo upotrebljavati to što upotrebljavaju naši potencijalni klijenti ili nas nema. I sada, ako mi želimo nekoga pridobiti i ga nadograditi i ohraniti kao klijenta, onda moramo napraviti time to da ga budemo održavali na pravilan način i da ga budemo privukli na pravi način. Zato moramo imati dovoljno znanja i da bi sa njima mogli povećati promet, moramo razviti to što oni već koriste, zato da bi ih nadogradili u tome da bi koristili što više usluga. To bi značilo to više posjeta u salonu. Što više je u salonu posjeta, to veća je zarada. Znači, više se troši usluga, više se troši proizvoda za kućnu upotrebu. To je jedna stvar. Druga stvar, digitalizacija nam pomaže kod razvoja potencijalnih klijenata, da ih možemo lakše privući, jer možemo lakše dolaziti i sami, čak možemo lakše dolaziti do mase ljudi kojima su potrebne određene, recimo, usluge, i lakše ih zanimiramo zato da ih privučemo u salon. Ali kada mi specijalizirano radimo na određenim uslugama, zahvatamo puno širije tržište potencijalnih klijenata kojih možemo preko digitalnog sistema privući u salon. Nema veze gdje oni stanuju. Danas ljudi idu iz jednog grada u drugi grad na usluge. Ali nećete vjerovati zašto nekada idu. Zato jer u nekom manjem gradu vjeruju da tamo kod njih nema novca i zato ljudi koji su spremni plaćati u svom gradu ne mogu to koristiti, idu u veći grad. Jer tamo su usluge skuplje, ali su i opširnije. Znači dobije više za više, a ne dobije isto za manje. Da, naravno, svi mi, pa tako i klijenti, nastojimo biti praktični i dobiti veću vrijednost za naš novac. Salonima je zbog toga izuzetno važno poznavati svoje klijente, da imaju što više informacija o njihovim potrebama i navika. No, kako to saloni mogu iskoristiti? I kako savjetnici za kozmetičku struku pomažu salonima ostvariti veću vrijednost i povećati prihode? Mi ga povećamo još na jedan drugi način. Da točno znamo klijenta kada ulazi u salon šta on koristi i na osnovu toga njemu pripremamo određene programe. Zašto pripremamo te programe? Jer u kozmetici je tako da, recimo, određene usluge sa jednom samom uslugom ne možemo nikada postići rezultate kao što bi se to dogodilo na osnovu neke terapije. I onda mi na takav način upućujemo naše klijente ka onim terapijama da bi mogli oni to koristiti i sa nekom većom sigurnošću po dobrim rezultatima usluga. I to je vrlo važno i za sve ostale stvari. Lakše se na takav način koristi aparature, lakše se na takav način koristi svu ostalu opremu koja je u salonu, da se to proširi, znači recimo da se te usluge prošire i na ostale segmente koje do sad nisu bili pokriveni. Znači da ne radimo isključivo ručno, nego da radimo kombinirano ili dodatno sa aparaturama ili sa drugom opremom koja je za to primjerna. Ne? Kako pristupaš salonu kada donosiš prijedloge za primjenu digitalnih tehnologija? Kako je to tipična situacija s kojom se susrećeš u poslu i kako tvoja analiza izgleda? Mi najprije vidimo šta oni zapravo koriste. I pogledamo šta koriste i u običnom oni koriste više ili manje socijalne mreže. Oni ne znaju još da su vrući klijenti na tražilicama i ne na socijalnim mrežama. Znači moramo ih uputiti najprije na tražilice, zato da su tamo oni dobro plasirani, da ih ljudi lakše nađu. Na
na platformama, na socijalnim mrežama je stvar potpuno drugačija. Tu moramo njih naučiti kako koristiti sve to što sam napomenuo već, znači vrste marketinga, kao što su sadržajni marketing, magnetni marketing, neuromarketing i sve te alate, da bi mogli sa riječima privući klijente i sa slikama, da bi stvarno stvarali njima neki interes na osnovu toga što vide i pročitaju i da je to na pravi način napravljeno. I ako znamo to napraviti, onda tu uopće nije problem. Tu se vidi, već sada vidi se jako, jako veliki napredak na tom području, jer nekada su to radili samo par njih salona, ali sada su i drugi vidjeli da je ta način drugačiji i da je puno bolji za klijente, puno korisniji i puno lakše se ih privuče u salon nego sa samo kratkim postovima. Ne? Što bi ti našim gledateljima preporučio po pitanju digitalizacije? Ma ja bi najprije preporučio to da si pojednostave posao, jer digitalizacija služi baš zato da nam omogućuje da lakše i brže odradimo posebno one stvari koje nam često uzimaju puno vremena. Znači, usluge koje se izvode u salonu mi ne možemo prepustiti digitalizaciji, ne? Ali možemo sve ostale stvari. Znači, vođenje baze podataka, kako osvijestiti naše klijente na osnovu toga što koristimo digitalizaciju. Znači, možemo koristiti za recimo prikazivanje raznih tehnika rada, možemo svašta raditi preko toga, tu je prostora ogromno otvoreno koje se može dodatno koristiti i ja vjerujem da će svi koji nas gledaju, da će u buduće stvarno sve više svog vremena i novca i svega uložiti baš u digitalizaciju. Misliš li da sve ono što ulože u digitalizaciju, da će im se vratiti? Svakako, ne da će se im vratiti, nego još više. Ne samo da će se vratiti, nego će se i popunjavati sve to što su do sada radili. Ne? Jer mi ne gledamo, recimo, ja vam mogu ispričati jednu priču koja je jako interesantna. Recimo, ja poznajem jedan salon koji jako puno ulaže u marketing, jako puno. Ali, oni dobivaju klijente, da se razumijemo, oni dobiju ogroman broj klijenata i oni sve što ulažu u marketing njima se odmah vraća. Nije to uopće problem. Znate gdje se pojavlja problem? Problem se pojavlja u tome da oni ne znaju zadržati te klijente koje dolaze na te usluge kod njih u salonu. I zato je potrebno izgraditi sistem i bez digitalizacije je to jako teško. Jer digitalizacija je baš tu ona, ako mi imamo sve podatke o našem klijentu, da točno znamo kada je bio kod nas, što je on koristio, što smo mu još dodatno predložili, što bi bilo potrebno što smo mi primijetili recimo i da taj klijent ne zna. Što bi bilo dobro, što bi bilo što bi bilo korisno napraviti da bi klijenta pripremili do toga da se napravi neka analiza, budi si lica, budi si tijela, kako god. I znači sve to i svi ti podaci koje imamo o svom klijentu nam sve pokažu i mi točno znamo onda opredijeliti klijenta da li je A, da li je B, da li je C. Pored toga znamo da li je to klijent koji je spreman nešto plaćati ili nije spreman nešto plaćati. Ali ako te digitalizacije nema, mi svega toga nemamo. Radimo sve ručno, pišemo sve ručno. Klijenti se mogu naručiti isključivo preko telefona ili osobno, što nije naopako, ali je sporo. Ne? Digitalizacija tu omogućuje da se može to napraviti jako, puno bolje, puno brže, puno učinkovitije i profitabilnije na kraju svega, jer su troškovi manji i u odnosu na troškove koje se stvaraju, digitalizacija nam pomaže oko toga da stvaramo veći profit. Jako jednostavno.
Svi znamo da digitalizacija ubrzava poslovne procese i štedi na ljudskom faktoru. Može li digitalizacija kao takva ili uvođenje poslovnog softvera u salon u potpunosti zamijeniti ljudski rad? I može li poslovna aplikacija zamijeniti recepcionera u salonu? Jedanput mi je neka klijentica, moja kozmetičarka, rekla čak ovako: ja imam digitalni program kojeg imam u salonu, meni je toliko dobar da mi nije potreban receptor, recimo, ne? Ali to je ona super rekla, jer znači program i jako puno pomaže, to je htjela reći, ali to da ne bi bio potreban receptor, to je priča za sebe, ne? Jer danas ako nemate receptora u salonu, teško ćete dobro odraditi cijeli sistem koji je potreban, kojeg smo opisali. I digitalizaciju. Zašto? Jer je baš on zadužen, on je koordinator poslovanja salona i on je zadužen za digitalizaciju. I ako vam on ne funkcionira, niko nije rekao da mora vlasnik sve znati. Ne, ima koordinatora salona koji je zadužen za to da ima sve informacije o digitalizaciji, kako širiti posao, kako digitalizacija da koristi zaposlenicima i kako klijentima olakšati sve ostalo da oni mogu to koristiti na najjednostavniji i najučinkovitiji način. Ali danas se tako radi i mi moramo na to gledati. I ako neko ne želi imati ni koordinatora u salonu, ako ne želi ni nadograditi svoje znanje recimo na tom području digitalizacije, možemo slobodno reći da će teško proći. U ovoj godini se očekuje zatvaranje nekih salona, ali još jedanput ću ponoviti, saloni se ne zatvaraju zbog toga jer ljudi nemaju stručnog znanja, da se razumemo. Oni znaju raditi, imamo čak salone, imamo gospođe koje rade 10, 20, 30 godina u salonima, imaju jako puno iskustva, a salone zatvaraju ne zbog toga što imaju iskustva, znanje, nego zatvaraju zbog toga jer nemaju dovoljnog poslovnog znanja, posebno na području digitalizacije. To moramo razumjeti. I kada budemo to razumjeli, onda budemo i znali da moramo početi najprije kod sebe, a ne gledati kako će se ponašati tržište, kako će se ponašati klijenti, kako bi trebali država da napravi, kako da bi trebali ne znam ko, sve bi morao nešto napraviti zato da bi mi lakše poslovali. To je samo u pričama, toga više nema. I sada ili se odlučimo da idemo dalje ili da ne, ali kao što sam već napomenuo, to je odluka svakog pojedinca. Svaki mora sam da odluči. Niko ne može za njega odlučiti. Slažem se u potpunosti sa tobom, Eugen. Hvala ti na današnjem druženju. Hvala ti na puno informacija koje si sa nama danas podijelio. I bit će nam svakako drago ponovno te ugostiti u nekom od naših podcasta. Hvala i vama i vidimo se.